Pitanje, da li se smatra putnikom neko ko se relativno skoro preselio u inostranstvo, pa dolazi u svoje rodno mjesto na godišnji odmor u trajanju od 10 do 15 dana? Pitanje, znači insan koji je otišao da živi u inostranstvo, pa dolazi u Bosnu na ljetni odmor 10 ili 15 dana, da li je takva osoba musafir? Mi smo o tome više puta govorili, pa smo kazali shodno gdje dolazi. Ako insan ima svoju kuću, ima svoju adresu, i ako on iz inostranstva dolazi u svoju kuću, na svoju adresu, on dolaskom u Bosnu više nije musafir. Ali ako bi rekli da je čovjek otišao u inostranstvo, a u Bosni dolazi kod punca, dolazi kod svoga oca i majke, nema svoju kuću, nema svoju adresu, onda se insan može smatrati musafirom. Znači, pitanje je da li dolazi svojoj kući, da li ima svoju adresu, da li je to njegovo vlasništvo. Ako jeste, ima kuću, adresu, njegovo vlasništvo, on više nije musafir. Kao što gore kada ponovo se vrati, gore nije musafir. Musafir je samo tokom putovanja iz Bosni u inostranstvo i u povratku. Za razliku od osobe, imam osobe, čovjek nema u Bosni kuću. Ide da posjeti punca i punicu, ide da posjeti možda svoje roditelje ili da posjeti rodbinu ili jednostavno da obilazi Bosnu, hajde da kažemo turistički, takva osoba se smatra musafirom.